Mỗi lần ta nắp mấy Jamasi awang na haki bu hipak amay en amay mohiman tampu ayan kawang da menyong pana ane haki bu hipak amay kawang pungau amay tam halak china ada paje mangkam uwe bu pumeno searching woi woi palana hipak amay patan puda menyong pana kawang mohiman awang na Limbujuk Baptist Fellowship East Nepal hay tinok nok sama bu ayan amay ngopo ngawlan pong atam nang pumanok katalang noman asaya nyulom pandu luma noksha ateng la kayo puta ka wang chana feel ngopo tuman asay ili yo may ngo nang noman asay chino tuman yache napche sa yo pa yo pu mo nang bu anya na mong may lak ngawa chenaw ayan urla barita so na ngopwa EU fellowship ako wango nang tani tuman be tawa ya apay lak kawangawa James apong cha aling panmani mo po James chapter 1 verse 12 mo po haga atong mapes na mga ya paylak chinate mo nang atong ma tawa tuman be tuman ngaw mahaki ikanan tao khay atok hay hayang atok po awa tok po man nan ok nang e moy man po ba hang china e tok po ok yang phay ma ayan social hang hi e kan palan ta phalak ching ne ka wang a chan tao ba e tao la hado ma best meng tawa hang ka Christian ayan cha tok po nan ngok lak ado ngaw tai la tuman pe tao yup kanang atapa en ka wang nang minyong bui hato hipak amay en amay chingna hato hipak amay en amay pecham sa nang sausan pa si inay wang po nunu sa po ano na ha nang pungaw amay tam halak chingna sa tematang nang amay wang yung po se nang achaw tampa yang tawa hato nang achaw pungaw amay tamhan po kaya katalan muhimhan oklang na nang umpu yung po sa nang sa tapan pa wong he nga yung nang tolan si upana mo iyo amen tani tawa tuman pe ya apay lak ngaw maka test into treasure tuin yu long da topu hado cheng ma ya apay lak unang hado ma tuman na hado ka wang ngaw da tai show ma tawa Nepal ma coronavirus situation cheng haga man se ihunang hadaw ma Nepal ma sa adangoi mo ma coronavirus cases 14,000 doctor kaya kata takawanan hadaw yo ma libwa 33 tapan phi malam li ngona henga mai yibwa 4,670 hajabli khowo tata atnit si anga mai ngona situation na haga ngona hadaw yo ma Nepal de lai da bune Nepali lana foreign earning ma depend na meng o chat na meng do coronavirus ma libwa foreign country ma libulana mango yepai ok libulana shiong na emana kho blinga da kaya ngo nang ki se e jana hado lockdown hipak ma Nepal ma suicide cases ma kata hajani haja khoni 1,200 doctor kaya lingo nang hadaw libwa yui halan yasik ma yui natan yasik ma yui siko yui je yui naw lang foreign countries mo nga sanga sausi libu hadaw ngaw jeng hadaw chude mo sanga libu lan job loss ne meng nga libu lan hadaw sha ma ngo nang hadaw Nepal sai chi ka tong ni situation da lai ya Taiwan da hadaw coronavirus hadaw COVID-19 hay senyam laka ado nyambu na ado nyambu depression worry ado chute mong sangpu yang ado nyambu ado kaya ma buka talan ayan ya taibo mahanye nang ado hami tau ibu ya Nepal ma livo coronavirus ma pai kata tapan he melim he livo sa ado ngoi bumong ma hama sosai ado ngau jaya nga ado te nyam yang libu pai haja khoni te kaya ado tok te kaya li ngo nang tau kia hado Nepal sai chi ka tong yu ashuk obong ma haga ngai ngo nang ka tong yu coronavirus na li bu phai alo takatin
accident mà addiction cái depression cái yesi kama sinyao yang liang à libu hado siong na hado numbers ai siong na ma bu ka ta tak phai a nyam bu cái libu siong na tuman situation de lai de wana hakibu chuawan jama Christian ka ta na hanggang long bu hado tawa hado man se iuna hado ma Christian ka ta na ni ngau chai nga sa Nagaland Christian Naga Christian lan de lai wan de tuman Naga Christian lan yong mi ngau chai nga hado de nyam libu hado ta haki assumption jam lo imagination jam lo yang yong a danger na membo hado China haga yung olong pong tuman ayan na tuman Christian ayan cha hanggang olong pong si yan yam long pong of course precaution yung may olong pong yung may tay ta ang olong pong hebo nyam laka tuman Christian ayan ching na hato yichi hato Matthew lai me ibu dalai da won Matthew apong lim aling pan mani Matthew 3 verse 12 dalai da won hato mngi ko ta hai ta phan cheng Jesus Christ da inang hato ka am balana yi ong sing nang hato ka am balani o ta ai on de ta ai abuju ma nok de ya aman in ba hato ta phan tep wen yang ai hato ya in bu na hato ki Jesus Christ da i ki ta phan wen lak chin hato wa tep pak bu tep on da hato wang yang ma phong dai bu la na hato wen ma chak wala yang wang yang ma ye dai bu la na hato wa bung de ya an yang bung mo yo ang lak sa do chan hato wa bung de ya an lak ta mai ki bu Christian tuman ayen ngo long bung hato coronavirus hato problem kaya nga tuman atay bu yo okla yesi ka ma hato tuman da coronavirus yung bu problem chan si yang ngo bo yo okla tuman hato Christian hato issue hang hato coronavirus phai cham chim tuman ngo la hang bu hato coronavirus tuman ching na hango yichi hato Jesus Christ siyon coronavirus Jesus Christ min ma si kam hangin o yichi si ang tuman ngo ka ma okla hato coronavirus tuman da pai na ta tam pha sa nyam yu ngo lo hato pai ya bu tuman ya nyam lo bu Jesus Christ ma ating lak bu ka talan tuman nyam lak yichi hato tani ngani bu ju he wan ma tuman lai daw na tani ngani bu ju he wan ma bu ka talan yui film bu katanan yui pe shubu ya pan ma sang pong bu to man ngi nang to man mani hong me me ngi nang film industry ma hero heroine lang suicide na me ngi nga libu depression kaya yesi kama to man hotel industry lang yong lost na me ngi gym lost bu sports na lost bu ngi henga to man sang pong bu de lai want hospital ma doctors and nurse yang medical staffs lan ya che nap che yui nok tu yi bu yo pa duty 24/7 siang duty leng bung yin hang sang pong bung yin hang teachers lectures lan de lai wat yui student lan de yong education impart me ho hang chance anang ba sang pong bu hang anya private institute mo lan salary yu ya daw ok ba sang pong bung yin daily wage earners lan tuiling na tai bu yok pa sinyang wieng lia sanga pongbu ma ni nang ka amman wai pala na yuya hambu ka mangai bu apeng le yau yok pa market ya atai bu yok pa loss bu ni nang henga tai lila bu hadu yang ai mo ka ha so ang hadu ma sanga pongbu ni nang nyu pala na yu halan ta hangi u yeng la kai se chu te mong sanga yu halan ta ngoi glak ching na hangi hangaleng bu mai la kai se chu te mong sang bu mi nang students lang de lai I want school yanang college anang pass out su exam ye pass out chute mong jang bo hangi ling lak se hanga chute mong sang mo nang kada atam cha graduate na me nga au be competitive exam kantak na me la kai se ta na chute mong sang pulai mo nang pastors and missionaries lang na church lockdown na me nga church close na me da ni halan ta pau na kembu ye kem ba ka mo nang haka yui be shubu ya kan ma tuman aseya haka sanghai pong pong yina hayang hado aseya tuman hado jusi wan meng hado hangi nei ji hado okla Jesus Christ min ma se ma okla hado Jesus Christ jing na hado problems hado jusi wan meng hado coronavirus hangi ji hado aching habu na da hoi
Christian lan tuman Jesus Christ am ateng lak bu Christian amai tuman ato ning nai yete lak yanyam lak nan lak tuman nan bu mong jang ha dong long pong ha tu tuman Hebrew panmani Hebrew lai apong panmani aleng ni ma lai da wanta haking yin tuman Hebrew chapter 12 verse 2 ma haking yin Jesus tuman jing founder, he is the founder of our church the ia tuman jing founder one yang ia example how bu ayong yin Jesus Christ da ka wang ha one ia ka wang ngo ing ia ka wang ma bu ngo ing hayang bu ia Calvary tangpim ta ong lak jing ia yelan ia tuman ayan sakasil lak jing se ka ta I phao phao bu ka ta shatamat bu ka ta yaw le bu hado asema nan Calvary tangpim da ong yang tao mà tụi man chỉ là ayan phan là phải nga tụi man sắc cái sinh bùn nó tụi man Jesus Christ ta ie sắc bùn cả ta nó tụi man à yên nhắm lòng bùn Jesus Christ ta sắc cái tụi man ayan tụi man yên nhắm lòng bùn heo tụi man Jesus Christ ta hang cái phan là phải hắc khi tụi man nal là công bùn há tụi man James lại để lại tại vấn đề James há tụi lại nhăn bùn situation để lại tại vấn đề James lan hi bằng early Christian lan the persecution hang na ngo eng early Christians lan tui yang ke sa nyu khok te sep yang ye se ma ka ta lan sa ta ma chang tui bu hi pak jam James a do lai nyan bu na ha ki bu situation ten to man dang ngoi ngo na to man da hang ka ngoi bu si ma coronavirus yo no ma chem da o li lak na ka ta na a chem ya bu ye li lak na si yang hang ye lang lak se nga dilemma ha do situation cha ngo na hang hado ma nalak china James nyan bulai tani to manda hado ma yong encourage man la no na hado I boy hado ma James to manda nalak china James apong cha aleng pan mani ma hami tau I nalak bo to manda nan kam nakshi ayan sau shu to la sha lep chi sport ka talan crown ni chi sport ka talan hado emana prize to lak china se heng ho to lak china se compete me bu man Christian lano ayan sau shu tau lak chin sa ating lak mo nang tau kai yan yam long pong hado chu shi wan meng cheng ma hado James lai malay lai won the point chama to man ha ka lai bo lai tai kam ngi la yamai bu chu he wan is ma chu shi wan meng kai to man ating lak pu to pu nang hado trials and temptation tests are free to man ating lak pu de test pu nang hado ating lak put test po tumana ngi nang hado ma tumana school he college delay da wan hado school he college ma entrance test ya nang admission man ya so ma is me school ma admission ya ma examination phal ko hado ma pass kam nak qualified si ila taw ki u ya pan ngi nang hang government job to apply ni meng ma job to apply ni meng buwa interview ma pass kam nak si hado nanga qualified sing hado office induct na melak nga tuiling bu okla tau ki a Christian to man ayan chau faith to man de faith taste na meng sa abu chuan ki bu mo nang tau kai to man nan bu mango ayan sau shu to lak china hang number 2 ni su ma I hu ba test make it personal hado we have personal relationship with Jesus build up the man hado ka adam cha personal relationship with Jesus yamai bongo pu men kama yana ta na haki bu chu he wan ma haki bu to pu hi pak cha pe wan emana Jesus Christ am pu yana ta na hem bu Jesus Christ am ating la ko personal relationship yong mai hado relationship built up na men ngok lang hado more closer ka wang tang ma hakapai bu ngina hado strengthen the men hado kai yo pa khumbu prayer life will strengthen the men prayer and fasting hanga life o haka ating lak po wong nang haka tai nang hataw ki bu trials and temptation hi pak ma hanga number lim si bu ma test break pride o ta mau hi bu asay ma na tam na hataw test and trials kai kada atam ja sa toman lai tai wante coronavirus man tak wante kada atam ja foreign country ta nga foreign trip ta nga updates me nga social media Facebook hay WhatsApp haka tau kan ngoi bu tau kan tai ne se bu si yang haka ngiang hang bu hado ase lak tai de sa foreign country mo nang ki siang foreign country bu ye bu is kam quarantine center ma lekeng cha ngo na ngai tlak tau de nyam ka na sa apa foreign trips o lak te
es kama kata tam cha town cities life sa mai village life ay mai cha chenga cha ta kam anang buki hakang mo eng hem sa tani ado takwai city mu town bu kata na ye yang back to village ka aman wa ya ching ma ngi na kata atama siang hado kai value sin ching mo bu mai nang bu ching life village life is also good siang atama ni town cities mo ngo kata na farmhouse ma ngo bu ngi ngi to man haki to man hado trials and temptation kai ota ngo bu to man ayan es kama hangi isa yete ba kata ha kamo ase ma atameng to man in nyai bu ya ha pai tam nang tau kai ha to ke lai bu ha to hipak cha ha to sanga so si bu hipak cha da to man ameng me che negative me che positive me ya lo ha to kai ong country ma yesi kama nyulum palum ayan da yo mai developed country si ibulana coronavirus au sinali bu si first second third developed countries ha seli jong na kadong you are scientist lana chao we can do anything jong eng he sa adong coronavirus mai tam lak vaccine linga man opong sa kadalana importance of oxygen tani ngani ta ipena oxygen wong pong yang oxygen shortage ni me puyang sa hospital makata na hakuna hado tuman ota ma wi pong ya yong ota nyan ngo ka ma oklak ngan ngo ay phai ma hangi oklak onang ke se yang ota ngo ke honi me Italy ma cabinet minister li yang phai ma kadala na ma bu kadala ngin hui lam the wind bu ngeng ke ia tesen hak bu yang ha bu ia coronavirus bu yang ia ok li bu ha ka ngeng ke ha ka tuman hado ya pan ma ngo na to ke tuman kan ta mong tu we nan bu phai ngo long bu ha don to pu hipak jam henga to it brings us closer to God hado number please wom hado to pu hipak kai ka ong song to man so se ya pa na hong ni yop nok tangai bu hai ngai lam tangai yop nok to pai lak hemlock lak yop lak ye lak ka nominal Christian lifestyle ka mo enge hake as a practice as a tradition to yop nok tangai mo enge hayang bu tani ba to man lai da family worship yop nok the ya pai ba yoi nok ma yop hi pa ke ang inu e pai e halan hanga yoi ji yoi now relationship with God hado ka wang dio pa kum wong nang bo hado ngi nang hado it brings more closer to God hado to man ngi pa hado positive jang nang to man Nagaland malaya hado taw bu mission field malaya to man hi pa phem hado Nepal malaya house prayer hado house fellowship hado the importance ni me yong believers lan hado members lan yong ya ha ma wong nang atai nang taw hado coronavirus tak bua esim haki bu juice wan menga to man ameng sam ye ya hado amai balam nyu me la hado kai ameng ji amai seleng jong hado sha ibke personal relationship with Jesus build the menga taw taw kan te bu Christian amelan to man ating lak bua cha chang cha se without aim and objectives ye to man yaha to man yaha yan lak chine ating lak bu to man yaha sa yan lak ye hang bu ayan sau suk to lak chine se to man ating lak bu nang tau khe ayan sau suk to lak chine to man yaha yan lak chine to man ating lak bu ma ngolong bu to man nan bu hado trials and temptation hipak ma ka wang ating lak yang yan nyam ba to man ating lak bu wong nang ngo kum na si to man hado ayan sau suk crown of life tau lak a chau sa hado chai tam nang chai balan ase da ka wang moi man thank you